Ev rojnama serxwebûn e rojnameya navendî a Rêxistina PKK hejmarekî taybet e a meha November 1992. Çîjmir lazim e di vê hejmarahanê de nihazê ji werê eşkere bikin. Ev rûpel ji mir lazim e li manşêtê binerin. Manşêta vê nûçeya hanê manşêta rojnameya serxwebûn bê çinivîsandiye. Ji bo dîsa ji wer tekez bikin medya PKK heya çi derece derewa dike. PKK bi jiyana şehîda lîstiye. Çîrokekî xeyalî li ser Mezlûm Dogan çêkiriye. Mezlûm Dogan a girberdayî bedena xwe û li dijî îxanetê û 21 Adarê û hemû derew. Çîrokekî derew li ser Masûm Korkemaz û di nava şer de û bi 10,000 vegerin kasêta li ser Masûm Korkemaz ku çêkiriye. Çîrokekî derew ne rast. Apo di daxuyaniya xwe de di 23 Temûza 1080 dibêje Masûm Korkemaz dosya kuştina wî heta niha vekiriye. Fîşek ji dawiyê de hatiye ne ji pêşiyê de. Ev apo dibêje û ji stranê li ser Heval Egîd şêrê çiya Heval û Seyid Xano ji derkevê Heval Egîd şêrîn e, Heval Egîd şekir e û kasêta ku hemû stran li ser Egîd wekî diyarî ji bo Egîd ew kirin lê daha xwase qedr û qîmet dide vî şehîdê hanê ev şehîdê hanê bi fîşeka te hat kuştin. Te bi çîroka şehadeta wî lîstiye. Di nava medya PKK de ev heye. Bi dehan çîrok di nava medya PKK de heye ku di şerekî dijwar de û bi qehremaniyekî mezin û bi berxwedanekî bêhempa de şehîd ket. û newloha PKK wî tisfiye kiriye. PKK wî tisfiye kirî were bi çîroka bi dîroka insana merov bilîze. Bi dîroka gelê Kurd bilîze. Ev mînaka hanê ku ji rojnama serxwebûn di sala 1992 de hejmara November a vê mehê enformasyonekî diyar dike, manşet diyar dike, êrişî qadepe, îxanet û Heval Necbîr ji dêrika Hemkoyî ji Rojavayê Kurdistanê Emîne Îsa li Erbîlê di meha Augostosê de 1992 de jiyana xwe ji dest daye û êrişî qedepê bike. Ez li erşîfa rojnameyê wilo serxwebûn me ev dît. û ez Heval Necbîr nas dikim. Heval Necbîr Emîne Îsa Heval berîvan niha li Parîsê dijî. Sax e, tişpê nehatiye, ev derewa hanê di wê çaxê de, di wê dema hanê de derewekî wilo qerase, derewekî wilo mezin û li gorî prensîbên rojnamegeriyê ez li erşîfa PKK yanî ev erşîfa rojnama serxwebûn ez geriyam yanî. Carna meselen li gorî exlaq û prensîbên rojnamegeriyê çê dibe me re dikeve şaştiyekî lê rojname lêborîna xwe ji xwendevanê xwe dixwaze dibêje li me bibirin şaştiyekî wilo çêbû. Tune.
ev nûçeya hanê wilo derket, fotoyê wê jî derxistin, fotoyê wê û apo û deta û li kîjan gundî çêbûye û kengî tevlî PKK bûye û informasyonên şaş. Yani ev keça Kurd dema tevlî PKK bû ne sala heştê û şeşa. Ne wê çerxê bû yani tevlî PKK bûyî yani. Hinek informasyonên ew rast ku li zankoa Şamê xwendiye, xwendina xwe temam nekiriye, tevlî PKK bûye, çi kampa Mahsûm Kurxemaz piştre derbasî saha şer bûye û li serhedê 5 sal 6 sal li ser hev mayî yani. Li herêma Serhedê hevala bêrîvan. Em hevdû naz dikin, me bi hevdû li kar kirî, li Şamê me bi hevdû li kar kirî. Karê ragihandinê demekî hat karê ragihandinê pêmicû bibe, rojnama Sorgul li Libnanê demekî kin ma yani. Dev ji PKK berda, nihal mala vegeriya xwendina xwe temam kir, li miqey rojnamegerî xwend li Şamê û piştre hat niha li Fransayê û feqîra Xwedê di rojnameya serxwebûn de jiyana xwe ji dest daye, miriye û kujerên wê HDP'yê. Deja yani gerek biçekî bêrîvan jî bersivê bide. Yani ez gelek kadrê PKK naz dikim, dew ji PKK berdan. û PKK wan pîs kir. PKK wan teşhîr kir. Ev çi hûn li dora PKK dîsa diçin û tên? Çi di PKK de xweş heye, çi di PKK de hatî guherdin? Ne ew tenê? Yani îdî hin jê reklam dikin, hin jê ez yekî naz dikim Luqman ana li Swêdê hat girtin. PKK tiştek nema û li ser wî negot. Dema hat girtin. Ez bi xwe li Sûrî hat girtin li Şamê. Çû Helebê ez çûm Cemwî. Me hewlda ku di navbera wî PKK de biçekî wilo xweş bikim û qedr û qîmet piştî çû Swêd, zewicî çû Swêd, berî her kesî êrişî mikir. Vegeriya dîsa bu apo çi? Ji Efrînê 10-15 sala di zindana Tirkî dima, ez mi qedr dayê. Ez çûm Cemwî Helebê, qedr û qîmet mi dayê, wilo bi şikestî, bi dilekî şikestî ji mir behsa PKK dikir û kiryarê PKK li hemberî wî piştre li zewicî ji mir ve li gêha Swêd û niha ja ê xerab hoşeng Osê derketî û ew welatparêz û qehreman û bijî û tilîliyê berê û çîrokê berê û meselê berê yani. Mere dîmenekî wilo di nerî matmayî dibîne. Xaldê Erebê vê xaldê dêfê ku niha li Boneyê ye, ew jî dev ji nav PKK reviya. Da ana bihaneya çê dike û nizanim divê dema dawî de ez ne kadroyê profesyonel bûm, ez ne nizanim çi bûm filan, hemû bihane. Bi rewşekî wilo kambax, bi tawanbariyê kambax ji nav PKK reviye hat zewicî. PKK heta di zeweca wî de problem çêkir. Çû bi ser mala Xwezûrî wî de mala Rehmetiyê Malik PKK nedixwestin ku ev malbat qîza xwe bidin Xalidê. Ez behsa tiştê civakî ji bo ku gelê me naz bikin. û PKK wekî yanî xayîn Xalid elan kirin û gelek çîrok. Meselê pera, meselê jina, gelek. Hin rast, hin nerast. Xalid dîsa ji mir demekî kontaktê bi mir bike û tu gel li hemberî PKK derdikîne, demekî berpirsê min bû jê heye heta niha berpirsê min e. Zeman li ceman wilo seknandî dimîne. Nabêjin ku ew xortê li Dirbêsiyê ê ciwan ê destpêka Emrî wî ku dixwest bive apoçî û bive şervan bive nizanim çi, li ser xwe westiya xwend, xwe pêş xist. Xalid jî heye wê dîsa wekî berê were şîret mîret alme bike û em xebatkarên bin destî wî de ne dibin îdareya yûnetima heval Xalid de ne. Xalid piştî heq xwasa helwesta PKK li hemberî wî, heq xwasa helwesta apo ne apo Cemîl Bayik li hemberî wî xwest dîsa vegere nava rêxistinê
وهنا كسا يعني خس دوري كودي سافكر ازفيت زانم وانفرماسيون جمر هاتن يعني لينا شو سري جميل بايك دبيجي خالد جريك ورق قنديله جريك ورق قنديله او نوير هر قنديله دوير هر قنديله ناو نحسن عمر نوير هر قنديله افشي يعني يقولوا جنش كيف بقى كبولو بوان خوشبو وجاجمر فاجرن انا هنا كس هنا تشبك كي بردان اسر زي جوان دقرم نباش نخراب دا اخذن لما لا اخوارو نشتنا بيدنجن ندبن آلاوي يعني ندبن بروباغندا يا ارزان APK ندبن ايزنج ندبن آلاف ونجي يعني بيدنجن نابن شريكي في مسألة هاني ونرخ ندكن جسدمين لجم او الجوري تقديره وان بين نرخ ندكن نبس ندكن مثلا امين حسين امين الشيتكا كل اندام کومیتانا ودیا PKK برپرسکی پای بلندی PKK روشاوی ولوی گورانه دیره که ولو افدك سنو ميناكن دنحنا ميناكن دنحنا كو ناخذ جن مير يعني كادروي جن نا نفسن نتليلي وهالان وشعباش ونجي رخنا انا جرك رخنا بكن جرك باخذن للجمع يعني ابي دنجي نابه يعني شاهد يقول لك مثلا دبي باخذن دبي وجداني خور حد بكن جبو ديروكي جبو قربانيا دبي باخذن ناخذن جي مراني كار زيده ولو وان رخنا بك ليف كسين كنا هابونه مطربو والدفو زرني دخنو شاباش وتليلي ديكن يعني افشيه اف عيب يا فقر نافك كي خوشك يا تشنق خرخنا بك بيجي از نباش بوم فكك باش بو ما تشتكي نباش كر ما از دفش بكك قريم از خاين بوم از خرابوم اشكره ولو بدنگ ورنگ دركفن لحنبري قلي آپوچی قلي خاپوچی ليبورين اخوا بخواز و پشتر وگر نتسبيني رو ايواري تبحثا آپو دكر وتبحثا قرا إلانو جمعة وتوان داني فرنكي وجات النهاج مر بالدزي وبأشكره رابور تاع نفسيني وتتخوازو خبوان خوش بك عيبه شرمه انا يعني سليم شروكه سبا هر جمر رابورتا بدزي جميل بايك ربنا في سينا واستخوازن وگرم وهافال شاش بوم وهافال ليبورين اخوا وزلشتري اخوا از بدمون زمچه ايمانه مي سليم شروكه دالقينن بشتي هاقواسا برتوك بشتي هاقواسا رقنا بشتي هاقواسا ايريش وهولدان كشتني كلهم بري بيكرن ودي ساولو زلول وملول ور تسليم بفش بكاكير هما اجمه بكرن والسر اكراني خاني تي في اجواد بجم يعني يكي ولو سبا قوة مديد از وگريام جم بكاكي وبكاكي تشتي نهاد گواردنا وخما وخرابتر بويه ما چی مر بيجن اجا دناف ده يعني كيم زيده اف كسين كولو دفش بكاكي بردانه و ايشيانه از ناز دكم ايشيانه از ناز دكم بكاكي وان ايشان ديه اف تليلي و شاباش و اف دبن ماسي و لبش پرده و بيشن خب آبوچيا خوش بكن افش بوچه هناك جوان خواستن يعني هوشنگ تو گناه و بكاكي ويترخنا بكن نافا رخصني ناز دكن بلاني كشتني اللي دشيته هي وتقناه ومال باطا وزارو كتا يعني خوستن انساني بيجي سر شعبا ليز دما زولو هما يعني لبرقو هم بكذا كو اوانا تليلي وشعبا شو خوشيه جا بوچيار دكنيان دخوازن بچكي تيكلي چكنيان وظيفاكي بگرن يان جي تشتكي بگرن بدست بخن عيب يعني عيبش جناره عيبش ميراره كتيك في الروشة كي ولو اف ميناكا كي معاني كبنر المديا بكيكي انسان صاغ ببيبختي واندو كشتن ودخستي قادة با اي خانه تا قادة با
هوا النجبیر جو هولی ده انسان به ارمیله ده چنده اغسطس ده چر و ور و درو روکور شکاندی ده دروا دیانا شکاندی میناکه کیدن جه لیسکا پککی به دوسیا ونداییه بده میناکه کیدن جه دروین پککی میناکه کیدن کوبکار آنینا پککی جنه وکی آلاف مدیا و خاپاندن و چتیم فیرنگی آیسل مالکاچ ev wekî rojnamevanekî sala 1993 de wenda bû di Özgür Gündem de dixebitî. We raporta însan heqler derînekê îhade komela mafê mirova heta 2004 behsa piştî 10 sal zêdetir behsa Ayselê dikir. Hinek hûn bigerin li ser Google hûnê bibînin heta 2016 jî Aysel Malkaç wekî wendayiyekî û hêzên dewleta tarî û cîtem û ev tişt heye. Ev yanî kiryarên dewleta Kûr a Tirk ê qirêj a terorî yanî kiryarên terorîst li dijî gelê Kurd heye. Li dijî ê Apoçî û ne Apoçî. Ev nîqaş li ser nabe. Lê tu were derewa bike bi navê wendayiya û tu vê keça hanê tu wek alav û di mîtînga dayîkê Şemiyê re heştin sûretê Aysel Malkaç û nizanim li kî derê û eqûbeta pirsa eqûbeta Aysel Malkaç li Swêd dimîne. Li Swêd dimîne. Ew jî dernakeve yanî keçekî ji Dêrsimê ye dernakeve naaxivin nabêje bes e. Hewqaste sal bu ticaretê bi navê min kir hevalin û arkadaşlar yanî bi heqê Xwedê êdî bes e zarokê me bûne keç û xort ez saxim ez li Swêdê dijîm hewqaste sal meselen yanî ji wan re bêje êdî bes e. Na ew jî bêdeng e ne wê re biaxive. Selîm Çirûkaya jî behsa wê di meqaleyekî kiriye. Min mînakek anî ku di dosya wendayiya de derew ku dosyekî însanî ye dosyekî hiqûqî ye û komeleya mafê mirov a girêdayê PKK îhade girêdayê PKK ye di bin kontrola PKK de ye ew jî vê derewa hanê dike û vê keça ku li Swêd dijî wekî wendayî wekî qurbaniyên faîl mecûd cinayetlerê û wekî kesên ku hatin revandin û eqûbeta wan nediyar di nava reklam û propagandaya siyasî de dike û keçikîna sax e. Aynî wekî çîroka Emîne Îsa hevala bêrîvan ku li Parîsê ye lê di rojnameya serxwebûn de hatî kuştin li ser destê QADP. Ev jî li ser destê dewleta Tirk a dagirker herê dewleta Tirk a dagirker e kujer e van tiştî han kirî e bes Aysel Malkoç nekuştiye. Ê ku wilo bi derewa vê reklama hanê dikin ne QADP bêrîvan Îsa kuştiye
PKK اوا و دروژنامه اویده بلگه نه دولتا کور نه دولتا ترک آیسل مالکاش وندا کریه و عقوبة تاوين دياره نا PKK اي توان بار PKK باشو PKK دفرده راکور شکاندی ده درواد یا نا راکور شکاندی ده بن پیکرین ماف جنه کو کار آنینا جنه وکی آلاوک جا آلاوین دروا ده مسئلین سیاسی ده مسئلین حقوقی ده و ده مسئلین نتوی ده که باش نها اوا چیروکا امینه عیسا اوالا بریبان درو درک دش خود درو یعنی چه راستیا چیروکا بریتان نهاجا و بریتان و هم بری ایخانت و سلاح خوشکاند و خوش بو خود تسلیمی ایخانت نکه خوش سر چیا آوید ترو ایکو به بریتان رمانه دوی قناغ آنه ده بیشن بریتان بریندار جیانا خوش دستا و بریندار لعردی ششتن رجا چون فيديو فيلم تشيكرن فيلم سينما وبريتان وحسين والسري تشيال حدود نرين وبحثا حسكرنيت كن وبحثا نظام حسين دش نظام كردت كذا وبريتان دش خو تسليمناك ويكي قادفتي جبوك بدستي بقرا ولو قادفت الرش بك وكي هوف نها افكسين شنو خو تسليمي قاعدة بيكرن جنين PKK جبها تانا تجاوز كرن هي بقول تانا جنين دناوا PKK دفش PKK بردانت بيجم هاتن تجاوز كرن وي كوش جم قاعدة بيجي وي شنو خو تسليمي قاعدة بيكرن وي بحثا شيرو كيم ببيرنجي هاني وي كربانا اگر دبكو هباز نزانم لي تشيروكا بيريتان تکز درو اگر چیروکا مظلوم دوغان درو بوی بریتان درو بوی از بحثا نبر خدانا مظلوم دوغان دکم از بحثا شهید بونا مظلوم دوغان دکم کو مظلوم دوغان خو کشت وکی دار دکرن نوکی شوتاندن و آگر بردا بدنا خونزن بریجی جبلگین سرخابون ما بحثا بی مثلا هنی کری کو حتی حشته و سیسیا حشته و چارا PKK دگوت مظلوم دوغان خود دار دکریه نه 21 آداره نه 20 زعیده نوروزه و افچیروف میرو که عانه افتنبو شو مثلا معصوم قرقمازی مگود ما بريجي ما بحثا مثلا حمد قرصون قرشي قود ما بحثا حقيق قرار جي برايوي كوش دام زينري PKK باقي قرار جلكس بحثا بويرا كوشتنا حقيق قرار بگمان دکن و تلی بر با آپودشه خاپودشه سروکی نووی ای کتب هوال حقی شهید کد ما پارتی اعلان کرد و پشتی پارتی اعلان کرد به چند ماه جباکر رفیا هوال خوشت شیو را هوال خو نکر نگو واز در تیم بحثا به کثیر باوری آوی به کمیتا ویا ناوندی آره غصنه تنبو بدست کثیر یلدرم کرد و نگو قربان و بری خدا روجاوای کردستانی هات کوبانه هات مالا عبدی نعسان مهگده محالور جیما پیشتر چو عبدی نعسان جی کشتن ایکو میوان پروری آپو PKK کر نه وجدان لجم صالح مسلم هبه ما في جی PKK عفو دکه وجدان لجم مظلوم عبدی هبه في جي PKK عفو دكه وجدان لجم وهات كوباني هب خلقي كوباني هب محمود الرش ومحمود شينو محمود سور ومحمود جنبلك وابي ادنافا PKK ده شو كوبا يجي PKK عفو دكو يكي مالا خوش دربك وكي عبدي نعسان وشاغي وترى بهروي اشتري هروي بكوشوي تصفيه بك الرخصنا PKK افها راكورش كان دي يانا دوی مجاره هانه ده راکورش کاندی ده همو آلیه ده سر همو اصلا ده مخابن PKK راکور شکاندی